amasan tu ni jong pathen thu a chomcha ene ke holum kit diu kadeijin pathen thu ilut masangun ilung thim sungwa ikedo dingwa kadeiju tu genthei hahsatna itholai ta ohin ihin kho chela genthei naw hi nungvet lew hen thudo tampi ilung thim sungwa ala ding kata sanin hitabang genthei ka thu lona heche kumsang ni le som ni le thuma chen bompi mai leiten ka in kalo ahung hal ni kho wa chu pathin hoya uma ka in kalo ai lo le ka so pi ko ka naw ki thana a ipidinga pathinin ai hu do lo ham midang tampi jong ana hing do thowin ipt le hitabang ham se na chu ke in sunga chu de ham tia lungthim sunga thudo na nei jong tampi ji diu kata sanin a hi lo le hitabang genthei hahsatna dinmun kadin hi pathinin jong a kho sa lo ngap ham tia lungel ngai tu nei jong diu kata sanine hi tuni ni kho hin judate hin khwa genthei hahsatna athu nawa hitabang ei ho tu tabang anathu nawa kun hin ipi izil thei umam ti hi thamcha ivet diu kadeijin hichina dingin Isaiah thiam gau le khasut bung som li le ko chang som la li le som la nga na hi anaveu hite som la li na chun ahin la Jerusalem mi ten pakai jin eidon ta pouve eisumilu ahitai ative hije chun pakai jin bung som la nga na chun chang som la nga na chun hetin asein numayin acha sen asumil theya ahinsa acha hot theyam minun acha sumil jeng jong le kenwang na sumil ponge ati nehi hichi thim gaupa Isaiah hi koimong hiya chule itobang phana hitabang hi anasai hamti hi them chakhe ega vet diu kadein Hebrew pawa amin chu yesan yahu agitin hechu Yahweh chu hu hingpu ahi tina ahi Yahweh is salvation or deliverance agitin amin hi pathin chu mi hu hingpu ahi ahilo le tina ahi tia jong sei thein ka gelin ahi ama hi amos chapa juda gama leng uzia jotham aha sule hezekia ho phat laya thim gau anahi tin Isaiah bung khat chang khat na chu ivet le akimui nahi hichu 8th century BCE lai pakai Jesu Christa pin masang kumzabi gate lam phat chu anahi in ahi Isaiah thim gau hin khole chula thim gau na ato na sung hi 740 to 681 BC in akisein hichua hi le kum som nga la ko tabang hi pathin tu sampung ai lo la pakai thim gawa hi anapang hiding da na hi rabbinic tradition chu ivet le Isaiah thim gaw apa amos chu juda leng hol a ko chan na leng amazia sopi in akisein hichua hi le lengte kailha lengte insungmi anahiding da hi hicha Isaiah thim gaw apa amos kiti hi thim gaw amos to achum chum ahin amin hon a spelling ring jong hechit Isaiah thim gaw apa min hi amos AMOZ amos akitin chule thim gaw amos ho hele AMOS ahi ti hi in a head chin ding win kahin hil chin no mena he chule thim gaw pa thu sei ho ivet le
leng ho ama sata in akimu pi na tamta imuwin hichi in ata la chu ipiham itia hele hichi rabbinic traditiona kisei hichi Isaiah thim gau lengte tilha kaila ahiding kisei pa hi ata ahiding ta sanamin hi aji chu chalai phat chun leng ho chu mi powin anakimu pi thailawei tu khangin jong hewin government officers ho kimu pi ding itile appointment phadacha la a appointment imu lo le kimu thailawei chu ta bangol chun chu chalai phat jong chu leng ho kimu pi ding dan chu ti anahin ahin la government officers asopi ai lo la ain sum kenai pi ho ding wang chun appointment jong la khel lo wa aina chi a kimu pi jeng thei dinmun tabanga hin Isaiah thim gau jong hin leng ho chu tabanga ana kimu pi ji a hi Isaiah thim gau mudolin judaten gala tu wa genthei ta a umu chu agalteu Assyria te ahilole Babylon te aha na jing in a seipun judaten pathin ata san lo wa asei ngailowa achon se nazeun asei nei chule Isaiah thim gawin mipi le alam kai teu thudi le thuta uma pathin thu angai lo wele man tha na le ma tha na atu te diu gi sal na jong tampi asei nei Bible thu sim ivet le Israel salam lengam ti chu Northern Kingdom chu 721 BCE vel chun Assyria te khutna anahutan chule hanglam lengam ti chu Northern Kingdom Judah lengam chu 586 BC kumin Babylon te khuta anahuta nei ahin chu a asu chan nau ai lo le Babylon te gama asu chan nau chu kol ki hena tua ehon zela ki koi hota banga he akoi u cha aina hi sam pouve relative freedom ti chu mani ne la cha ke hol theina mani khosa inchen khosa bol theina ananei theyu nahi ahi wangin mi gama aha satna chu apathin ho now Jerusalem ho ina kilhaina gantha anabol ji ho abol thei ta povin chule achi anam mi te to hin khoma lungmong ta pathin ho khomna ti ho jong chu emacha ana thei ta pu nei hichi ka ngai tu le tu edin mun to jong hin neu khat akilo na umam katin aji chu igam lamuwa ne le cha chule to le thamna sumla pai muna ha sa je in city munlin la a ikichonun hedi chun na I tongun genthei ha sata in sumla pai wangi munawe a hi wangin ichi inamu chon na khanna chule emi pite to phat khom na pa hi dei bangin enei thei pu wina hi kipa ta inwang KWS ihin bol da ohin I change ham khana gampa ma yum na wajong chile nam chule chon na khanna e cho ho he su jok thei na omin KWS I bol do theu jong hi ichi inam ding wa thil phata a hi kalungin alangin a hi hitia mi khut noya a lai ta ochun hechi thim gau pa hin thu asayin pathinin Jerusalem sa phading agot na chule amite agam lamwa akile kidwa lungmonga akosa theina diu thu gau thu anasei na hi chachun mi te chuni pi na sayom atia hele chu chan ge ya mi gama genthe ha sana thu na wachun pathinin jong eidon ta pouve eisumil o hetai anati vinehi hichia chun pakai jin adon but na them gau pan asunin numei jina cha sen asumil theya ahinsa acha hot theyam minu na cha sumil jing jong la kinwang na sumil ponge tin anasei nahi hichia verse
14 na agi sei tabang hi sam som ni le ni chang khat na lam jong khun emuwin kapathen ibola nei dal ha hitam na pan pi ngai chan kasam sam zengin nei pan pi de hi hele atin sama hin pathenin adon butna akizi pun hitabang gol hin eho hin kho azong genthei hahsatna ithoun chule pathen koma itau nau jong pathenin angai lo hitam tia lungil sunga ala na kum au mina hi aji chu idin munu phatna lam sangin se na lamin eino che jing danun ala na kum om ji na hi hitabang hin kho itu phadule ina su mil lo ding chu pathen mi te jingin jong hitabang beidon kiti to phat he anato weti hi bible jong mundang dang tam ta jong emu wene hi ipakai o jesu christa jing jong cross a khai sanga a chun nasata in laina ta in anakana Matthew bung som ni la sagi chang som li lagu chule Mark bung som le nga chang som thum le lina chun Eloi lema sabachthani atin Matthew chun chule Mark chun Eloi ti pau chang amang kit in Eloi lema sabachthani atin hiche aramek pau hin hichu kapathen ibola nei ha hitam tia kana o cheng a hi nei a hin pakai jesu christa cross a athu gimna akona imu chu pathenin thina akonin anakai thove pathenin thina akonin anakai thove ti imu wina hi hi gospel ji hon abon chawin Matthew Mark Luke chule John in abon chawin aji su ke yunai Bible college sa ka layun kazil kung ho kharin remember in every crucifixion there is resurrection tin anasazing kezin hichu khaisanga umna ailola bolgima umna itup tingle thokit na ailola kipana a umte yeti sumil hi win ti in ainatil khoji winahi ai ho chile namjong tulai ta hi khaisanga I lai ta un kamu inahi genthei te kana o pathenin azai God hears the cry of the broken Israel te jong chu dinmun hahsata anatu zingun pathenin eidon ta pouve eisumil o hetai tigisan anagelun kamchang anasu winahi Bible mundang dang jong ivet na hile akka naw o cheng tampi akemu ne hi vet sana in sam som lathum khatna chu ivet na hile o pakai iti chan nei don da a I chan ge ya vet lawa nei koi ding ham anatin aba na chun verse 2 na chu ivet kit le iti chan gen thei ka tho a I chan ge sun le zana lung he swa ding ka him I chan ge ya kamel maten ei ki chep na diu ham ti in thudo na ananei jenei aba na chun sam som sagi le ko changa na lam jong chu ivet na hele nei lung han jing diu ham pakai na lung sat mei bang ko jing ding ham ti in ki phin na o cheng imu wina hi hiti hin pathen anga ki phin na kam cheng tam ta Bible jing jong imu wina hi Isaiah bung som li la ko chang som la nga na chen pathenin adon but na emu win in jon jong sim do ta win hi je chun pakai jin numei jin acha sen now noi chep lai asu mil theya a hin sa acha a hot theyam mi nun acha sumil jing jong la ken wang na sumil ponge ati na hi hi cha hin pathen mi ngai lut na asan je hi mi hing mi ngai lut na sanet anna sajoi ti hi imuchin theyuna hi mi nu in acha now sen I chana eilungset ham ti hi chanei zo sin e het du kata sanin pa te hin chu zan ahong so tin kaleletin anaki imuthu jitan mi nun wang acha
a kho sa in a boi pi in a chang le zan I mulo kho min jong hedi chun a cha sen ana boi pi ji na hi hiche hin I chana minu in a cha angai lut ham ti imu we na hi a hi wangin hicha Bible changa imu chu minu in a cha angai lut na chul hadai the hi a hi wangin pathen in ngai lut nau wang minun acha angai lut na pa ngai lu zom zo lovin a na kum jong thei jin te a hin la pathen in ngai lut nau wang dei thelo chele minun acha angai lut na sanga na sazo a hi ti hi pathen in asai na hi hi chu epc a ham itia hi le Bible a imu win Genesis a namasa kaholim na jong kasayin pathinin alim la amela mihing asemin chule ama hinna hu mihing alha kumpha din mihim alha kumpha na mihim chu mihing hong so tai ti winahi ti imu winahi hicha imu chu ipeham itia hele ei imacha ike ngai to lo mai te ai wangin pathin milung se na ichan nau hi pathin ama akuna hinna eya a umpa hi pathenin hitia hi ei khosa ei lainat pi a hi aji chu ihin na gui hi pathin te ki zaba hi ti hi seido no me na hi pathenin ken wang sumil ponge ati hi Bible a ive tingle pathenin amite asumil loading agel do na ahin sei tingle phatthei na le hu hingnan azui ji na hi vet sanan Genesis bunge chang khatna ivet le noa le kong sunga aumpi gan hin chengse pathin in agel kho jingin leisi chunga hui anun sa e ati ne hi hechi hui anun sa pha chun tui akem su pantai aketi ne hi hicha hin pathin in amite agel kho na emu we ne hi tui sang le na konin ana hu do in chule tui sang le zo chun tui chu kim lovin chuti jeng hele noa le chule thil sem dang a pi ho jong hing zo lo kit di wa hi hichi chun amho hin theina ringin pathenin tui akem su sai na hi ama na chun first Samuel bung khat chang som la ko nam ive na hi le hana tauna imu win pathenin agel kho in chinga nu chu phatthei abo in cha ahin sa eti imu winahi chula Exodus busung ivet na hi le pathinin amite kana o azan Egypt gama so a hen kola a nawa kona hu do na dingin Mose le Aaron mangchan hidi chun amite Egypt gama so a atan nawa konin ana pui do ina hi hiche ho hi ivet ting le e ho hin kho azong kinep na a ome ti hi kasai do no me na hi tulai ta hin enam pumpiu genthei na nasata itho na hi mi tam ta in la lo kisu mang pe un genthei ta in relief camp dunga ekhosa wina hi relief camp a lo ho jong ne la cha hahsatna ade senin Sadar Hills kangpo pilama ho dingin ne la cha hahsatna genthei hahsatna nasata itho ki du na hi tulai ta idin mun hi neolaya thudo anaki ki dong ji a namanga thingphunga nakalin achung langa mulau pi omin anoi lama sam pi omin ipiti naki hu do dingham tia ai ki dong heti chu lungim ta in akiki ngai tu jin chutabang thuki do na anaki sei ji chu tu hin ata in eho hin khuwa hunglung danin ka ngai tu en hi thanglama ichen now gam capital city infala ise su thei ta powin chule thinglangama ne la cha ina ke la na jiu sanapati la jenga jong bazal ikai thei ta powin hi hiti hin gen thei ta in ne ding cha ding jong ha sata in ta win hi hitabang gen thei ha satna ito jing wangun pathinin Eingailutnao chule ei lainat pi nau hi abei pui ti hi ina sumil loading win katem nom wena hi min meizin in lo
eisumang phatthei hi wangin pathin ita san nau wang halmang phatthei pouve na hi chule galze in isopi u nau tam ta tha pe genthei le pul dowin iumun ika nau ilhnun nau pathinin asumil poi amuzenge ti jong het diu katim nom vena hi chule relief came in genthei hahsatna iumun chule ne la sa hahsatna dhammo ve setna chule gi na to na hahsatna pampot na hahsatna aza za tampi ithu ho zo siu jong hi pathinin a hen laina pi we ti hi eisumil loading vin katim nom vena hi Israel te chutabang nga Babylon te noya genthei khosa an layu chun Persia leng Cyrus in Babylon te lengam ho galin han latan hidi chun leng Cyrus chun Babylon te gama su chang ho chu zalen na ahin pin nagam lamwa hilewun lang achino nom hedi chun Jerusalem nasim pharwa nagamuwa nagachen kithe ohetai ti chun anasei pe in hiche chun Jerusalem gam muna Israel mi te jata pi anakilewin ahawin asim phawin chule akhopiu atung do kidun hedi chun agam lamuwa anakile kidun hi phat hungchi chin tin ho gamazong genthei hahsatna itu na ho gel kho pe lai na theu vai hom hung ki tung do entin ne kho khat le egam lamuwa kile ho bungo itun jing ki do wa egam lei sit gaw ine wa chule in lumuwa lungmong ta theino phat jong hunglum ki the heti hi kasai do no me na hi hitabang hunglun thei na dingin tabang genthei hahsatna ithu pe du hi jong le pathina nga kingayu hitin chule pathina ita sannau kibol phu hitin pathina lungmon na nei jing hete ti hi katem nom ve hi pathin dei banga hin khomang jing dile ita sannau pathina kibol phu chule hin kho pathin to hon khom jing dingin nami pite chule ade sana hichi video anave ho zo se kahin tem nom win athu mol ta sei do now anangai ho zo se pathenin phatthei bu taw hen ka ki pa